O Prime Minister kari Israel o Benjamin Netanyahu ulapan map na o Prime Minister ka Qatar o Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani halor ka jingtherbom ya ka Qatar ha ubanay baladeb o Netanyahu ulay kren bat o Al Thani langba ka phone na White House hadin balik ikendo o Netanyahu bat o Presiden ka USA o Donald Trump o PM ka Israel ulapan map nakadaw ka jingle persya iya kahok jong ka Qatar da ka bather bom hanong ba Doha bat ulababi ba kilaklat katukat ni kibreu ka Qatar kentubru ya upulid o Netanyahu ulapan mabru ba ka Israel kamla ban bom tang yakile no Hamas ha Doha nakaliang ka Ministry of Foreign Affairs ka Qataru kalapentikna ya kani ka jingyofon bat jingpan map u PM ka Israel